Boleh pi baro sai simpan ki parlok kun sama ki badang pini lenti ba pin apply nam tai kini ki kam hapo department jong ka CRPF. Dile mentangin batai pi ya ki high PST PET ban we de hakbe de ban kani ka recruitment jong ka CRPF. Tika total number of posts hakba kani ka CRPF kalau penlai kalong hadu kandai hajar cis panyo pesan. Kandai hajar cis panyo pesan teliki post. Namun taki shenrang kadon kandai hajar kandai pundu teliki post nagam taki kynthei kadon nyop kandai teliki post. Kidon ki parlok ki balakili atau kidon em ki post ki balak na kynthei kidon nang taki kynthei ru. Mo kadon nyop kandai teli. Ban kidon pada nang taki pioneer wing kidon arpo teliki post kata gede tang nam taki shenrang. Mon di haba plus lang uni arpo ban nyop kandai bat kandai spa kandai hajar kandai penriu apoi hadu kandai hajar ci spa nyop san teliki post. Itu mata ngin ya pe no hak jadi ban kini ki pioneer wing abdi jong ki shenrang arpo teliki post nam taki mason kalai teliki post electrician kadon nyop teliki post. But the qualification of the pioneer wing ke pan ya ki matriculation ya ki kun samlane ni ki candidates ki bla pendep ya ka class 10 la ni matric but she's name pat ka experience pidi bandon she's name ka experience but kum juru ka ITI certificate mo kapan ka page bahaya kini ki candidates ki bandon ya ka ITI tila da pidon ni ka ITI certificate ha ko bidi but electrician la ni mason la baik ban apply nam ta ka ni ka post pioneer wing ru di hakbe dei bat ka center pade hawan don ki parlo ki blakali hatu ka center kadon ne hapo shillong center kadon hapo assam parla ban bu center hapo shillong di nagaleng jong ka CRPF kalau bu lightly ki center hapo assam kata kawe ka bade hapo guwahati kawe hapo karbi anglong bat kawe hapo silchar di lada pi pendam application form pendam be hapo guwahati na marga khamjan hapo guwahati kini kadi center na kebenca ka PET, PST, trade test ban ka document verification. Dari na kebenca ka computer based test pade kin sapit ka jing don jong ki candidates. Namar ki ong itu kin sa base lane kin sa decide kat kum ki jing don jong ki candidate. Yo let's say ki candidates nampo mekhlya ki bun tikla ban bu ka center apo Shillong ru ma. Kata ketika jemput shine na kaliang jong ka department hapo ka notification tingin ni pay mata na ka PET physical efficiency test namta ki technical treatment kata jong ke post driver motor mechanic gardener painter carpenter brass band pipe band cobbler tailor and burglar ka PET lani ka physical efficiency test namta ki meals lani shinrang kadi san kilometer hapo arpo saw minute hapo arpo saw minute banam taki kynthei females 1.6 kilometer si kilometer siteng hapo ra point live ho minute mo kita namta ka PET jong kita ki post ba per bangala da ban persngau renam tai ka post cook waiter career barber hairdresser washerman or washerwoman nang ta safai ka PT kan day 1.6 kilometers in 10 minutes. Shi kilometer shiteng hapo 10 minit nam ta kishnrang ban nakam ta ki kan tay pade ka day 1.6 kilometer in 12 minutes. Nam ta ki kan tay ka day shi kilometer shiteng hi hapo khan minute nam ta ki ni ki post cook water carrier barber hairdresser washerman washerwoman safai. Mo kata ka day ka physical efficiency test. Rinak ka mason pada hangi bat ka electrician namar gadai ka post tang nam ta ki shinrang ka PT hangi nam ta ki miles ka 1.6 kilometers in 9 minutes. 1 kilometer sitang hapo khandai minute. Di wala da ngi plot kan hokon noru na try ngi la bai. 1 kilometer hapo khandai minute. 1 kilometer sitang hapo khadar minute nam ta ki kan thei nga try la da plot kan hokon noru ngi la bai ban poi ya kate ka chaka nandai
kaba kham hangne ke di nang san kilometers hapo 800 minit wala kataru hapo 800 minit nila dei be banla san kilometers ito ka PST pada hangne physical standard test ka height bat kunta termo nakta PST common ST mo hangne baru ka way kari India ka nam ta gishnrang ka jingjrong le ne ka height ka daiwon 162.5 centimeters. Just 4.1 centimeters. Namta for females candidate 150 centimeters. For ST candidates belonging in different states in our country in India. And then for our Northeast states or for the candidates belonging to the Northeast states, that is Assam, Manipur, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Sikkim. Namtaki Northeast state candidates pade ka height nagabanta ban apply ketika post prepare is only 157 for males, 157 centimeters for male, cheese pasan punyo centimeters for male, and for females candidate is only 147.5 centimeters. Nakamta ki kynthei pade kade tang cheese pa sau punyo ponsan centimeters. The theoyalade na try pidon bekatne. The namta ka CBT pade in the page. Pwede ban kene ka computer based test lane CBT in the page tang ki subject sangne ki subject sa yugi don. Ban kong kade ka general intelligence and reasonings don absently ki question but absent mark ki. No. Namta ka subject of R kade ka general knowledge and general awareness hangne ru kin set absently ki question but absent mark ki. Nangta kabalai ne kade ka elementary mathematics 25 question 25 marks absent mark di kaneru ban kabasau pada namta ki subject English subu la dadi ki briu ki bom nang banto Hindi kumangi khasi lekin ai pi daga English ban ka Hindi kuin apteng kini ban ka ki question ru can set absently but absent mark hi ban namta kini ki choose pa marks pinha banto arkanta namta ka computer based test but Kandonru ka negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. No. Ikan mau ba nagbanta kito ki candidates ki ban saya le namta ka CBT yo let's say pi apply namta kito ki post prepare pila po hadu ka CBT kan mau ba ka negative marking. No. Negative marking of 0.25 marks. Kin deduct pi lada ka answer ka ba pi pitik alai ikan mau ha yo let's say phim sngotu yo let's say phim nang yo let's say phim tip naitik lumar namar lada kam dei kin minus pi lada don sausan runyo tuli kala sep e kai ka max chumpi de dang la ba i bi kum tu lep ha lada phila ban shajit ha gani ka PET PST trade test ban ka the document verification directly pinyo ay ka CBT din kata insya select mo katang katahi kicing pensyai nagalem jong about Silva stay tuned but what clip but share like but subscribe nang ta wait today for Laitkam bless you